izobera akakiiko ka NRM Tribunal katirwaho umukuru w'ihanga kandi chairman w'ekibiina kya NRM batandika kuhurira embanje zatirwe yabo bona batarikirizine n'ebyarugiro mu Karuru kandi nibagira ngu nibija kuguma nibahayo encwamu ez'emishango egi bwanyuma y'ebiro mushanju bahiza kugihurira. Ebintu byonna byatambudde bulungi, emisango bagiwulira bulungi, ate tusuubira nti bajja kugimaliriza nga bwe bakoze nga bwe badde bapulaninze. Aba bahamya ko abantu bashemirirwe n'enkora yabo kandi bahurira emishango erikwingana 56 nk'oku baraganise. Emisango egigatiddwa awamu okusinziira nti gyonna giva mu constituency emu ate nga gireeteddwa ku muntu omu. Egyo abantu awamu basobodde nga akakiiko kabawabudde ogigata awamu ne bagiwoleza awamu nga bulijjo bwe kibeera. Bo bamwe babine emishango bashoborera ko ebintu byagenda gye bagumize ngu bina amatsiko ngo ebintu nibiza kurugamu gye. No Mrs. Rwendu rotereyo omushango yija nabo bagambe byabo, so aba tribunal ito aturiho batugira pano ya tribunal ito aturiho batugira ngu nibeja kutugaruka mu banyuma y'ebiro mushanju. Nyowe tribunal nagira mu amatsiko ahubwo kuba yahurira enshobeho zabiri kwakuriyo kongeraho akarura ahubwo kuba akarura kamwe bakakongeraho aho twabetu ihayo nkabyembugo aho twabetu ihayo akihayo 200 bamwongereraho zibarushanju. Baroya bamanya amazima gashikire bwenyenda kwamiza abanyaryantonde ngo akakaruru rahanga kwa kwemereraho naba barikushara umushango bashara nkabayinerhanga akakaruru nkazagarikibwamo kakaruru nkazakushazibwamo ensonga ezokwiba akaruru. So ensonga zokwiba akaruru tiziri nshaka omubantu bacyenjejo habwokuba omuntu ogunu womo abantu bamumanyire ngo arugire enyuma abantu bacyenjejo bamukunganyaho habwokwiba akaruru. Ababire batabarizibwe nibagira ngu nibashaba munongo kureba ngo obuhanguzi bwabo bwagumaho kandi bashaba abahagizi babo kumara ego no barengera okurara ngo akaruru ka sub county imba takagaleho nkabansingire mu magombora 5 na town council yina baitu kandi bokuraba bintu byona kasigara nisingire ate bogaruka rurubuno orukumi na 19 oba kigwera sub county oba tateireho nkusigara still ni msingira kimo kandi byangeni beyongera haiguru in terms of yobururu. Akakiiko kanikija kugenda omu misho n'okuhurira emishango endiijo erikuhika 56 izooba rya nyenkyakare ubwo barikutandika shaaha 3 z'akasheeshe. Amakuru aga gashakwa Jimmy Muhumuza.